Razmatranje epidemiološke situacije u Prijepolju uzelo je najveći deo vremena dvočasovne sednice štaba za vanredne situacije opštine Prijepolje. Predstavnici zdravstvenih ustanova potvrdili su ono što su brojke pokazivale u minulih nekoliko dana. Broj prvih pregleda je u stalnom porastu, kao i broj zaraženih koronavirusom. Broj obolelih u opštini Prijepolje se povećava i to je u zadnjih nedelju dana primetno. Juče je broj obolelih bio 14, današnji dan očekuju da neće biti ništa manji. Očekujemo smanjenje broja građana koji cirkulišu kroz Prijepolje, samim tim što je kraj sezone letnje i naši ljudi koji sa strane su bili u posjeti svojoj rodbini. Očekujemo da se vrate svojim kućama, ali to nije razlog da smanjimo opreznost i da se opuštamo i dalje, jer kao što vidite broj je dostigao cifru da, ne daj Bože da smo uveli vanrednu situaciju, ne bi mogli da je ukinemo sa ovim brojem obolelih. Ohrabrujuće je to što su trenutno kliničke slike lakše, kaže Babić, ali zabrinjava porast broja zaraženih u najmlađoj populaciji. Nažalost, imamo povećanje obolelih kod dece i mlađih kategorija. Razmatrali smo i apele sa Republičkog štaba da li treba apelovati na decu da počnu sa vakcinacijom, da li treba ući u treći krug vakcinacije. Smatramo da situacija još nije alarmantna da bi uvodili neke dodatne mere, ali moramo apelovati na sve građane da moraju povesti računa i o kontaktima i o blizini i uopšte o funkcionisanju u ovoj našoj sredini, jer bi ova situacija mogla da izmakne kontroli u svakom sekundu, pogotovo što očekujemo i početak školske godine. Pratit ćemo situaciju i ne bi voljeli da se iznenadno, vanredno sastajemo i da donosimo neke nepopularne mere, ali kao što vidite i žurke i organizacija proslava i slavlja je u punom jeku i kao da ljudi koriste svaku moguću situaciju da se okupljaju i, što kažu, blisko druže. Štab će pratiti situaciju i ako se dodatno pogorša, preduzeti mere, ukoliko one ranije ne stignu od Republičkog kriznog štaba, jer se situacija pogoršava u celoj Srbiji. Od članova opštinskog štaba čuli su se i apeli da se vakcinišu oni koji to još uvijek nisu učinili, jer je vakcinacija trenutno jedini način da se spreči zaraza ili ako do nje dođe ima lakša klinička slika.